megalayapost.news Ulong ilam ka Meghalaya Bharatiya Janata Party BJP ubaheng ulapan tingkana baka parti kan ikon election MDC Shagaro Hills Autonomous District Council GHDC Arajar Apun Rio habakran kilat patai kubor ubahek ulayat hu baka parti hadu mentang kadang petu ekibrio kibuan pan tiket banyakun haka election MDC GHDC ubahek ula kubor baka BJP kamla banyakun na baro arp kendai teli constituency andro ulapan tingkana bakan penyang kartong na kikatu kat ni constituency bakan don jengkerman banjom ya kementang idang petu berpet ngor ekibrio kibuan pan tiket jong ke BJP banyakun election MDC GHDC berhadian balai besar bania angin salah ban pendapat ba menu kita ki kertong bat kanungut ngin penyang kertong laong ubaheng ulah penting kena bahadu mentah ke parti kalayo pedang bun ki kerteng jong ki brio ki bakwa banyakun nak BJP habai dei berkejing te long bat ke National People Party NPP haka election MDC unong ilam ke BJP laong ho ngi kloy benetre lang bat ke NPP namar ngila don lang hak sarkar MDA 1 bat MDA 2 henrengi ha ban pechwa kanungut ngin job lane kanungut ke NPP ka job haka MDC election banwan Garo Hills Autonomous District Council ke BJP kalaya chikamat mendai nang sedang men-supported kemat banya jet ya ban identify ya ki candidate jong ki baro ki constituencies but ni kat bala mendai nang ite sitom banyo ban penyakun rada amla baro alis kumnu mar sa 4% yo 4% yo ki constituencies ni debat yakun juga di election. Buat kita approach, tambah na approach tu betang na long tu early ban ong bangin ban ong no the way who candidate ngimpat ai kado ka announcement of the official candidate. TPE kumno Om tang hapo ka Garils Autonomous Council buat hapo ka Meghalaya hi bro ko we kibriu kila fai khamat se BJP. Kila I ka kam jong honorable Prime Minister jongi Shri Narendra Modi. Platre bha nangamanda karoi ka par nangamanda ke development jong ke rinia berogoi buat di Meghalaya ru hingga ke IPS policy. Ang empat. Pika ngi long bakloi be menyatre lang hang no ru kembang la tre ke MDA jong ke state government ngi buat hagi district council ru ngi kloi be menyatre lang ti ke syongpat ke kanungut ngi job kanungut maki kin job ngi long ready be menyatre. megalayapost.news